Ʋɔnudrɔ̃lawo ta ewolia. Le Abimelek ƒe ku megbe la, Israel ƒe ʋɔnudrɔ̃la si va ɖe eyome nye Tola, Pua ƒe vi kple Dodo ƒe tɔgbuiyɔvi. Etso Isaka ƒe to la me, ke enɔ Simi le Efraim ƒe tonyigba dzi. Enye ʋɔnudrɔ̃la na Israelviwo ƒe 23, eye esi wòku la, woɖii ɖe Simi. Ʋɔnudrɔ̃la si kplɔe ɖo lae nye Yair, ŋutsu aɖe si tso Gilead. Eya hã drɔ̃ ʋɔnu Israel ƒe 22. Via ŋutsu 30 doa tedzi ɖia tsa, eye du 30 nɔ wo si le Gilead nyigba dzi, afi si wogayɔna egbegbe be Yair duwo. Esi Yair ku la, woɖii ɖe Kamon. Israelviwo gasubɔ mawu bubuwo. Israelviwo gawɔ nu si nye vɔ̃ le Yehowa ŋkume. Wosubɔ Baalo kple Astarɔtwo kple Aramtɔwo, Sidontɔwo, Moabtɔwo kple Amonitɔwo kple Filistitɔwo ƒe mawuwo. Esi Israelviwo gbe nu le Yehowa gbɔ, eye womegasubɔnɛ o ta la, edo dziku ɖe wo ŋuti. Etsɔ wo dzra na Filistitɔwo kple Amonitɔwo, ame siwo te wo ɖe to, gba wo gudugudu. Hena ƒe 18 la, wote Israelvi siwo katã nɔ Yɔdan tɔsisi la ƒe ɣedzeƒe le Gilead. Le Amoritɔwo ƒe anyigba dzi la ɖe to, wowɔ aʋa kpli wo le Yuda, Benyamin kple Efraim hã. Elabena Amonitɔwo tso Yɔdan tɔsisi la va wɔ aʋa kple Israelviwo. Nu sia yi edzi ƒe 18 sɔŋ, eye mlɔeba la, Israelviwo trɔ va Yehowa gbɔ heɖe kuku nɛ be woagaxɔ na yewo. Woʋu eme be, míewɔ nu vɔ̃ ɖe ŋuwò, míegblẽ wò, míaƒe Mawu ɖi eye míesubɔ Baal. Yehowa ɖo eŋu be, ɖe nyemeɖe mi tso Egiptetɔwo, Amoritɔwo, Amonitɔwo, Filistitɔwo, Sidontɔwo, Amalekitɔwo kple Moabtɔwo ƒe asi me oa? Gake miegagblẽm ɖi enuenu, eye miesubɔ mawu bubuwo, eya ta mibu ɖa le ŋkuta nam. Nyemaɖe miakpɔ o. Miado ɣli na mawu yeye siwo mietia. Mina woaɖe mi le miaƒe xaxaɣiwo me. Israelviwo gaɖe kuku na Mawu be, míewɔ nu vɔ̃. He to na mí le mɔ ɖe sia ɖe si dze ŋuwò la dzi, eye nàgaɖe mí tso míaƒe futɔwo ƒe asi me ko. Israelviwo trɔ le mawu bubuawo yome, eye wosubɔ Yehowa ɖeɖe ko. Woƒe blanuiléle do nuxaxa na Yehowa. Le ɣe ma ɣi la, Amonitɔwo ƒe aʋakɔ ƒu asaɖa anyi ɖe Gilead hena aʋawɔwɔ kple Israel ƒe aʋakɔwo le Mizpa. Gilead ƒe kplɔlawo gblɔ be, ame kae akplɔ míaƒe aʋakɔwo le aʋawɔwɔ kple Amonitɔwo me? Ame si akplɔ míaƒe aʋakɔwo la azu míaƒe fia.